Uzoqovning ozarbayjonlik sportchiga qarshi debyut jangi o'tkazildi. Afsuski, Ozarbayjon vakili Muhammadali Nurusov hamyurtimiz Shahzod Uzoqovni birinchi raunddayoq texnik nokautga uchratdi. Shahzod Uzoqov ushbu holatni quyidagicha izohladi. Шахзод, все эти люди ждут твоих слов. Assalomu alaykum O'zbekiston. Men uchun kelganlar bor. Sizlardan kechirim so'rayman. Men bitta narsani aytamanki, u faqatgina stolga ishlayman degandi. Menga kurash yo'q, parter yo'q. Uni yaxshi bilasizlar. Men faqat Muaytayga kickboks urish o'rgan bo'laman. Sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman, yaxshi ko'rib qolaman. Men bu yutqazishimiz hech narsa emas. 3-4 marta bu hayotga juda qattiq yutqazganman. Mana shuni inshaalloh ketaveraman. Sizlarni yana bir xursand qilaman. Meni kechiringlar faqat. Qozog'istonlik yana bir sportchi Erkabulan Toktarning Shahzod Uzoqov jangiga o'z reaksiyasini bildirdi. U o'z fikri davomida bu umuman mening darajamda emas-ku deya izoh beradi. Turu gerek. Ne oldu lan bende? Lan Mishokka otup kaldı lan. Otup gerek edi go, gol, otup gerek edi, otup gerek edi. Sipikemiz söylesimiz gerek edi. Lan neyim lan? Buna kan otup kaldı. Birinci raund. Досрочно, добивание. Тұру керек, дайындау керек. ММА-мен дайындау керек. ММА-ға бұлсан кулачка емес. Мен өткен бұдан. Бұндай нәрсенің бәрінен өткен. Сен енді өтіп атсың. Еще маған қоймақшысыңдар. Бәрің жабылып, голдпен шығу керексің. Мынау ұтып қалды, мен қалай шығамын? Мынау вообще уровень емес қой маған. Мен бұны езіп жіберемін ғой, қарашы маған. Не істеймін? Машина арқасынан мініп алып та ұрып тастайсың. Күрес алмайды екенсің өзінен көр. Мен өткен бұдан. Күресу керек, күрес білу керек. Бұлай шыға салға болмайды. Бұлай шығатын болсаң, таяқ дейсің мен. Маған қойып жатыр енді Өзбекстан.